Agtulag ta kabagis sa tora. Anyat pagtulagan ta, Petra. Awan makias-asawa ken mangas asawa kadata. Agpadatan abaak. Isu akas tuytan tapno awan lugay. Nay, apay ngagsanay ka nga isa tor? Kuha nga men. Pampanunutak nga min anarigat ti awan kadkadwana. Nang runa no mauyo sentipigsa. Datati ang kadwa ka ba, guys? Apay, di na kayat akadwa kat agkapsat tamay? Sa balilat tamat tayo makuna nga asawa ko Apay, itikas ta nga edad mau. Adapay lang nga mangayat ken ka sa taor. Lakay kan. Di mo lang mo Ano pa'y mo ilanag iti tumalya-talyaw kanyak kahit. Basta, diyak kayat ang mag-asawa ka. Noan niya titulagan, isaw ti matungpal kabagay. Antay, napanan niyang kail. Kanayon samot nga awan dito balayaw. Diyak madam mo iti dayjay nga ulitag mo. Minala marumwar sa marabyan na sumangsangpay. Ang inom nga ta iti arak. Kunayo mat nga insardeng nanta ginam iti arak. Insardeng na nabayagan. Diyak ka amaw no sa dino ti papapanan na. Kuna namat amapanla ka no makiis-istorya ija plaza. Diyak ka mo ano asino ti kais-istorya na ijay. Manang Petra, nakadwak asimbang pait. Kasino day tabalasang? Nililibait, manang. Ngamlili tibirngas na. Nubya. Anya? Lili, hanay. Isaw ni Nanam Petra. Kapsat ko. Hello, Nana Petra. Agmano Honey. Lili, hanay. Pasensya amla ko mantikapsat ko, Diyak ninamnama akas jati ipakita na ka. I'm sorry. Okay lang sa tor, honey. Api akas jati jarna. Di naksamot kaya taparakan ka. Saan? Kayat na ka. Kwa. Adala siguro nakabatripan na. Iso akas jay. Iso apasensyakan, hanay. Wait. Anya, matentikas dyan ngayon pakitam itinubiyak? Mang nobya ka? Iti pa'y adayong ubing ngamsi ka? Anya, kumatidakas na itidaytag, kaya ginayat kami magkanililay? Ken adda tulagan ta, nga awan mga sawa ken makiasawa ka data. Agbaak taging gatinggana, kasta titulagan ta. Pasensya kan manang. Gaya ta nga ron. Ken ayatan nak nililay. Agin inayat kamay. Jakpachad. Amok tila ang pensyon mo ti kinayat dayja babae. Napintas ken ubing dayjay. No saan ka pensyonado? Imposible akayat na kadayjay. Kwartam laang ti kinamat na ken ka. Saan na pudno dayta, manang? Nasingpet ni Lilay. Saan naman ang gundaway? Siyempre, nasingpet ita. Gaminton agbaybayag. Rumwarton ti pudno nga ugali na. Rumwarto matlaang ti kinarupat kwarta dayjay. Di mo matpagsawan iti kasta ni Lilia, manang. Tasaan akas jay nubyak. Plano pa'y kit di ko man ngay kalay sa si kantaw ti mid of honor. Jak kayat? No mga sawa ka, saan akas jay ka ubeng? Imposible nga ayayatan na kadayjay. Agkasar kayo pa'y sakay to agdan na angkal. Kas jay magamin ni Antiyo Petra. Di na magkayat nga agkasar kami kanililay. Anya? Apay ka no angkal? Saan nga ron amamate nga ayatan nak nililay. Isoyawid kulat tan tinubyak dito'y balay. Tapat check nga awanan ti maaramidan ni Antim Petra no kasta ti aramidag. Oo na yun ni Auntie Petra.
Ang mga no umapal mo, at isuadi na kaya't ang mga sawa kayo. Ha? Hey, diyak amaw ka anakan. Ti kaya na nga men. Agpada kami nga agbak, aginggat inggana. Ha? Kasano no maamuan dagiti dadakkel ni Lili, agdandan na kayo matgaya man iti anak da. Dahita nga rutay. Di damot siguro basta maamuan. Tadayo ti lugar da Lili, di ti lugar tayo kaanakan. Kasarita yun ni Auntie Petra, ah. Ilaw-lawag yun, tapno maawatan na kayo, uncle. Hay na! Ay, makapasikurti kastoy. Sa anak, komportable no ada sa bali at tao dito'y balai. Anyat nakasikura maya manang. Naganayas ti biyag ta, idi awan kadwata dito'y balay sa tor. Ngam nagbalinin anariribok, idi insangpet mo dito'y ti ubing anubyam. Anya ko mati problema kan ko na aya, kan nagagatmait. Iso lang aruden ti para lutaw, para idnaw, kan para laba ka dagiti kausta. Kanayon pa'y anadalos to'y balay, manipod adan ni Lili dito'y. Wen talalaan na pailaang tiriknam. Ngam sigurado nga inton agbayag, agbalinton atangsit day dya babae. Di mo kumamapadaksan ni Lili, tasaan akas ti ugali na manang. Dayta! Madipot dimteng day dya alili, isunti bidakan ka sa tor. Isulagan ti hustaw. Awanan ti sirsirbik iti daytoy a pagtangan. Unwanted akon iti daytoy a balay. Awan sirsirbik iti daytoy a balay. Ay, manang, saan ba't Di kag so iti kasta, tasaan apod no ti bagbagam. Si kalatag pampanunot iti sana nasayaat. Ipanasakti na rabid mo sa tor. Ha! Magipanagdag ka talaga na sakit tinakam ka. Tadi mo tinongpal titulagan ta. Siya kunti mangilaba ka dagiti murang yu, ipag Petra. Saanan? Nagrugit ti trabaho. Sinsinan labat ti aramid mo. Aday wanak, di nakasarsarita. Ha? Dudwa tay lang arod dito'y balayan. Tainal daw arumar ni Satur ama pa nagtrabaho. Ngam didak pa'y kasarita, ipag. Di ka man ipag nga ipag kanyak. Kaslapo ko kan, ipag ko namkat kanyakon. Idagaw mo ti atensyon ti kabsat ko kanyak. Kaslawadan ti kabsat na idinamtang ka iti biyag na. Di kay agdanag. Tadyak mo't bukudan ti atensyon ti asawa. Napatag kayo lata iti asawak manang Petra. Atap yulaang dayta. Basta, agi mo nakin ka, Lili. No, apay nga minadimtang ka pa ilaang iti biyag ti kabsat ko, Aglablabos ka na manang. Saan kumamot akas ta? Pasakitan milaw na yan ni Lilay. Talaga napatpatagan day jay alili nga misyak akabsat mo. Masisakit mo, di saan mo akadaraan nga misyak mismo akabsat mo. Hindi ka makaaw-awat. No di ka makaanaw sa aguli magkalaang manang. Di ka sumanaw. Tauray anyat ar-aramidam. Di nakmalapdan ang mga sawa. Agawid kami di lugar dalilay. Takasaritak dagiti dadakil na. Ikasar kaon tinubyak. Anya pa'y lang arod ti kukuan niyo ngay. Agkasar kayo nata, nagdandan na kay magayaman. Ay, agyaman na. No kaya't nakapara iti anak yaw. Kat, kunamot nga agpenpensyon ka. Kunamot adin to agrigat anak may tidanam. Ay, Santo Apolos, nanang. Manut pensyon mo aya. Amangan mo't no tay pensyon mula ti senior citizen ti pagkarkari mo. Ninanang mo't, masapul pa'y laadamagan nyo ayamot pati pensyon na. Di kay lagpain. Ako wana tap na mukmat. Kano nga glas-las tawg. Saan? Siyak ti makapanagnak. Takinuyog kun anang irwar iti pensyon na itinamindwa agundaway. Aya! Kagmanungay ti pensyon na anak ko. Ay, basta, di yun amuan. Basta agpenpensyon, period. Nalangaraw, pagsasaritaan tayo, ti kasaryaw. Nana Petra, maya matisisikawilan nyo dito istor nagmirmirinda. Nay,
Si ka magayam, Tisoy. Nakasurpan kayo pa inyo. Nagkiting mo dahi tanay. Kan, wow ligs kay magayam. Ay, wen ay, krasnak aya. Minanamit, tila damdamagin na. Ay, ibagam no krasnak. Taklunan ka adagusan, Tisoy. Mga asawa nga minan di kabsat ko. Iso ang makiasawa ak matan Nya? Iso na lang tawan mat pakiasawa ak. No kayat mo, si Kanti Soy. Anya? Si Kati para igam iti pensyon ko no agasawa tan taon. Uray di ka ag trabaho, mabalin tag pinpensyonak. Ha? Ay nawan ko namon. Amok tumatla mahilig ka iti senior. Kat no talaw iti senior citizen nga ex-maw. Manjakaw? Awang matipimaut ka na ko, ada? Saan kami akumpatibal iti tunggal maysa? Ay sus, sabali ak nga agayat Tisoy. Kunamsa. Ay sus, no agasawa tanton, di kanton agtrabahon. Agbalin kanto adon, tas di kanto ti mangigam iti pensyon ko. O nya, kaya't nakuno saan. Kumpormi Nay, kadua mo ni Tisoy manang. Apay, yan yung paramid mo kan kuana. Awan, ingkuyog kon dito'y balay, tagayan ayat kamen. Ay na. Isu abayaw ko namkan kwa na. Tagbalinton abayaw mo ni Tisoy. Ha? Ay, saan ka di, Tisoy? Uwan ko nam tay sumatyag paiso. Wambayaw! Kaano ti kasaryo kanilili sa tor? Inton o may pailaabulan manang. Apay? Ay, mabalenti makisingit. Makisingit nga. Makisingit Makigiddan kami matan nga agkasar. Double wedding tayaon. Anya? Tipid gastos. Tapno mamaminsan ti gastos. Ay, apay. Sigurado ka makiasawa kan. Kaya dayjay pa'y atisaw. Kasla sana mapagtalkan ti panagrup-rupa na. Nakarkaro mata sana mapagtalkan Genovia Nasingpet ni Lilibet. Dayjay atisoy ti kasla langanin na. Kwartaan na kala dayjay. Ay na, Genoviam ti pangibagaam iti dayta sa tor. Saan akas ni Tisoy? Alan ag double wedding tayon kabagi, stop no mamaminsan ti gastos. Jak amaw. Jak pa'y lamasong batan dayta. Tamangan ki dino bawal. Agdamagak pa'y kadagiti babakit ken lalakay akalugaran tayaw. Hani, inak makitsenda. Kuyugan kan ahanay. Ay na, saanan? Mabanog ka laang. Sige. Matiti pakitsindam. Gumatang kan tumutan iti lipstick kan pulbos mo, honey. Okay, thank you, honey. Yan, mapana kung hanay. Ni, ay, papanam Tisoy? Hindi palengkay. Ada pagpagatang ka ni darling kaw. Ay, ipawit mo lang ka ni Tisoy yung tigatangam, honey. Tapno di kan rumwar. Ay na, di na mo tigatangan na. Kan kababain mo ta. Pero mo ka maglilay. Wan, usaram ka di dyan motorsiklom? Wine. Ay, makiang ka sa kon. Ay kawin na. Yung kalanin tahil ni darling kaw. Tayo suti usaram lilay. Oh, rabiin. Kawan pala ni Tisoy. Ay na, uray ni Lilay. Wampay. Nagbayagan na pan nakitsinda. Narabyan metain. Apay nga di damat la sumangputan. Ay awagan man ni Tisoy. Jak maawagan. Nakaidap ti cellphone na. Anya? Ay, uray ni Lilay. Diya makuntak manang. Apay nga tan ngay. Ay na.
Adan tay motor ni Tisoy. Ay, adan ni Darling kao. Kadwa na nga ta ni Lilay. Ay, dyan ka mo Awan bibiyang ko iti day dyan alilay. Ay, agya managtadakan. Pinagdanag nakhane. Hinap na panamta, narabiyang ka. Ay, unag pa'y so Tisoy, Darling. Apay narabyan kayo asimang pait. Ay na, anda ngamin fireworks sa EJ Plaza. Nagbuya akbiit. Uray siya. Nagbuyak mo na nagpintas mo yung fireworks. Ay, mga kandarlain. Ada in-take out ko ka na. Pinay. Sige tayo nagpulas. Ay, mangan kamutan hani. Ada yung take out ko akanam. Nanganak ngaminan ni Jarwar. Inak magpulusan tayo ni. Agat asok ti badok. Mangantan ka ba, guys? Wag, anya ngay mo day ta nabalkot akanam. Babit lang ay, pansit mat. Si Kangay. Nay, pansit mat lang. Ay, agpada ti in-take out dagiti dua kananta ka ba, guys? Huwag nga raw. Agawid aki jay lugar mi hani. Anya, agbiyahe ka ka umadanin ti kasarta. Inton malpas ti kasarta at aduata nga agawid iti lugar yaw. Saan? Taada kanunas ka na pirma ako na ni nanang ko. May papansa iti tawidan mi adaga. Kasapulan da ti pirmak. Ay, kasta aya. Kaano nga ron ti panagsublim ngay. Inton may alawas ti kasarta, hani. Inton maminsan abigat, hani. Apay ngay nagadutin na alam abadom. Murang ko ti daduma dita. Laba aki je balay. Agbiyahe ka kunam, Tisoy. Papanam. Iti lugar da ikit ka. Tagkasardi ka sinsingaw. Siya ka no ti may nga abay. Ay, di nakisurot aya. Umayak mamatap no makapasyara. Ay, kwa. Sobyang kantulagan na. Tayo nakpay tumulong nga garamid iti sapaw. Inton maminsan pengal daw ti kasar. Sige nga, Rod. Urayan ka Ay, wonderline. Papanam sa tor. Ay mapaanak iti lugar dalilay. Diyak ngamin makontak ti silpon na. Kenay, umadanin ti kasar may. Ngam di mo ilagawi din. Uray ni Tisoy. Diyak matlama uray nga agawid. Kuna na nga umay naksukunan idi na minsan akalman awan may. Malaala manang. Inakon, tanay. Aldawan. Naimbag nga oras mo, nanang. Ha? Ay sos, Lilay! Tisaw! Aglamang kayaw! Adan na isa taor! Anya di ko na yun, nanang. Tisoy? Adan ni Tisoy dito balayaw. Ay nay, di na ko nawagan ni tinanang sa taor. Tapanagkunak. Sana na matuloy ti kasaryo iti anak ko. Tapay nga'y, nanang. Sorry sa tor. Ngam nitisoy kayam ti ayayat. Payan na aramid mo ti kastaw. Ay, siga Tisoy. Amom nga umadanin ti kasarmi ka ni Lilay. Ang mapay nga'y nagaw mo kanyak. Lading tata. Da kami tiagin inayat ka ni Lilay. Iso da kami tiag kasar. Awanan kayo itibain. Pakibagam tulak ka ni Nana Pitra ti amin ay. Mabuti nga pakita kang kwanan. Ay, awanan ka itibain. Saps! Di ka giskandalo dito. Isika sa tora. Tada ka dito nagtibalay ko. Ala, pumanaw kan. Awan mabalin mo. Nulinakan kaya tanak ko. Kastalaan ni ayat. Awatan nyo, ti amin. Awan tinaramidak iti daydiak kanito manang Diana. No di tinangaklon iti amin. Nasakit man nga maawan laban ko, tasaan kami pa'y mata nagkasar kan ni Lile. Nagawidak nga rod analpay ti abagak, kat nagsansanoom kamilatan iti kabsat ko, gapoy tinapasaran me.
Manipod di din awanan tinaki-boyfriend kan naki-girlfriend kada kami kat nagbakbaket kan naglaklakay kamin abaak. Alahastan tuy pagayam mo sa tor. Please like, share, and subscribe. Thank you.